Hallelujah. Ke a le amogela mo sessioneng ya rena ya bobedi ya Ebangeli ya Mmusho wa Magodimo. And reference scripture ya rena ke Matthew 24 verse 14. E re ke bale. So Matthew 24 verse 14 e balega ka tsela e re gomme Ebangeli ya Mmusho wa Magodimo e tla begwa lefaseng ka moka gore ditšhaba ka moka di ikwe. E be gona go tla go mafelelo a lefase. Matthew 24 verse 14 ka e bušeletša. E re gomme taba ye botse ke ra yona Ebangeli ya Mmusho wa Magodimo e tla begwa lefaseng ka moka gore ditšhaba ka moka di ikwe. E be gona go tla go mafelelo a lefase. So mo sessioneng e fetileng e be e le matseno a topic or yona introduction. So re boletse ka bohlokwa bja go bega Ebangeli ya Mmusho wa Magodimo. Ra ba ra bolela le ka go bua ga Morena Jesu gore Morena Jesu wa boa go se kgale. And go bua ga Morena Jesu go tlo affecta tlhago le tlholo ka moka, not just dipelo le meoya le maphelo a batho like the first coming. The first coming only dealt with the hearts of people, maphelo a bona, tshokolo go tshwarela dibe go hlatswiwa dibe, repentance and salvation. But empa go bua ga Morena Jesu go tlo affecta go change tlhago, tlholo and everything. Hallelujah. And Morena Jesu ga bue fela jwale ka mophološi like he did ka the first coming, but o bua jwale ka kgoši, o tlo buša lefaseng ka bophara. Amen. So mo sessioneng e re tlo lebelela gore gobaneng Morena Jesu a boa ga botsebotse, and then ra ba ra lebelela gore why a tsamaile, o tlile jwalo ka mophološi, then why a tsamaile. So ntle le go senya nako e re tsene ka gare ga yona, and then re bone gore di-scripture di reng gore arabela di-question tše pedi tše re na leng le tšona. So go araba question ya mathomo gobaneng Morena Jesu a boa, karabo ya rena re kry-a mo go the book of John chapter 14 verse 2 to 3. Gobaneng Morena Jesu a boa gape. Verse 3 ya the book of John verse 14 e re fa karabo ya rena gore Morena Jesu o re tshepišitše a re ke tlo boa. So that is why a boa gape. It is to fulfill his promise gore ke tla boa. So this is the answer ya gore gobane Morena Jesu a boa. And then to answer the second question ya gore why a tsamaile, this answer also re kry-a go the same scripture ya John 14 2 to 3. And e re ke bale actually, re ke bale the whole scripture from verse 2 to 3. Morena Jesu o re ka ntlong ya tate go na le madulo a mantši. Ge go ka be go se bjale, nna nka be ke le botša gore ke a go le lokišetša madulo. Ge ke ile go le lokišetša madulo, ke tla boa ka tla ka le tšea gore le lena le yo ba mo ke lego gona. So mo re a bona Morena Jesu a re tshepiša re ka ntlong ya tate go na le madulo a mantši ka kudu. So ke a tsamaya go le lokišetša madulo gomme ke tlo boa ke tlo le tšea gore nna mo ke lego gona le lena le be gona. So this is the reason why Morena Jesu a ile a tsamaya. O tlile a sokolla dipelo tša ba bantši. And in fact even no o sa sokolla dipelo tša ba bantši, mara o ile a tlamega gore a tsamaye gore a ya lokiše madulo gore a tla kgona re tšea gore mo yena leng gona le rena re be gona. So ka culture ya Bajuda or Ba-Jews, just go hlatholla scripture say in detail, ka culture ya Bajuda or bona Ba-Jews, ge le sogana le tshepišitše lekgarebe lenyalo or engagement. So after moletlo o wa engagement o feta or ba dumelana ka letšatši la lenyalo, so nako eo between after the engagement and before lenyalo, maybe let's say a period ya ngwaga, lesogana le swanetše le lokiše goba go aga ntlo for lekgarebe or makoti wa lona o e leng gore le tlo monyala. So and lesogana ga se la dumelela go boela a lata makoti goba a nyala makoti until ntlo e lokile. So ge ntlo e lokile, papa go lesogana o kwana or o dumelana or o fa lesogana letšatši or date e leng gore ka yona o tlo lata makoti.
So ge o lebella dithuto tša morena Jesu le di-parables, di-similes tse e leng gore wa di berekiša, di na le reference ya Jewish culture. So I'll understand that Jewish culture o kgona bona ka angle, o kgona bona angle e morena Jesu a tlang ka yona. And also because ka nako ela a be a ruta setup or batho ba e leng gore be a ba ruta ke batho ba e leng gore be ba etswa mo Jewish culture. So that is why e be e make us sense, like the parables be di make us sense mo go bona in that regard. But in this case ra leboga gobane re na le moya o galalelang, moya o galalelang o kgone go re ruta even though re se na le a Jewish culture context or background or references, moya o galalelang kgone re hlatholela gore re kgone go kweša gore oh morena Jesu ba bolela ka gore le gore mo. Hallelujah. So morena Jesu o ile go lokiša madulo for rena. And then mo go verse 2 yeah, the same scripture John 14 e bolela ka madulo a mantši. So madulo a mantši a ga se dintlo goba di-castle or palaces bjale ka ge bontši ba batho ba nagana gore maybe morena Jesu bolela ka dintlo or di-palaces, but madulo a mantši a or ke re lentšu le madulo a mantši e tswa from the Greek word mone, and this Greek word is M-O-N-E, mone, meaning ka sekgowa e re ke hlatholle ka sekgowa before maybe ke tla hlatholla ka Sepedi. This Greek word mone e ra gore levels of existence or planes of existence. So a re bolela ka level of existence, this is beyond dintlo, the castles or palaces. So madulo a morena Jesu a bolelang ka ona ga se dintlo, you know, a fetišiša or a tsenelela go fetiša dintlo, it's levels of existence. So and as soon as madulo ao a lokile, then our Heavenly Father o tlo lokolla morena Jesu morwa wa gagwe gore a tle a tlo lata makoti wa gagwe. And maybe someone a ka botša gore makoti a morena Jesu ke mang? Makoti a morena Jesu ke kereke, and ha ke re kereke ke bolela ka ba e leng gore ba mo dumeletše ka dipelo tša bona ka moka, ba mo fa maphelo a bona ka moka gore e be yena a tlogo laola a dula go bona, ba mo amogetše ebile ba mo phelela, you know, because morena Jesu a bolela gore ga se mang le mang leng gore o re Jesu o tlo bona mmušo wa gagwe. So that is why we have to also clarify re bolela ka kereke gore re bolela ka e leng gore ba mo phele ka batho ba e leng gore ba mo phelela ba butše dipelo tša bona ba mo amogela. Amen. Jwalo ka morena le mophološi wa bona. So in the meantime, while Ali busy a re lokišetša madulo, ga se a re tlogela re nnoši o re šeile le moya gago o halalelang. The same spirit ke bolela ka yena ke re o kgone go re hlatholela a re rute. So re bona this in the book of John 16 verse 7. Morena Jesu o re file moya o halalelang. Moya o halalelang ke mothuši wa rena, ke moruti wa rena. Hallelujah, wa re thuša, wa re ruta, a re hlatholela, a re bula mahlo ra kgona bona dilo tše e leng gore di utamile. Amen. So moya o halalelang o ka gare go bana ba Modimo ba e leng gore ba mo dumetše ka dipelo tša bona ka moka gore ke ena le mophološi wa bona, ba mo phelela. Amen. Moya wa Modimo o dula ka gare ga bona. So moya wa Modimo o dulang ka gare ga bana ba Modimo ke lona letago la Modimo le ena morena Jesu ka sebele. Amen. Hallelujah. Re bona the book of Ephesians 2:20-22 e re botša gore letago la Modimo le ena morena Jesu ba dula ka gare ga rena ka moya o halalelang, meaning through the Holy Spirit. Hallelujah. So morena Jesu o nyaka go boa gore a re amogele go yena gore mo a leng gona le rena re be gona. So because ke yena hlogo ya rena, he's the head, and rena kereke o makoti re mmele wa morena Jesu. Hallelujah. So that is why a nyaka go boa gore mo a leng gona, mo hlogo e leng gona le mmele o be gona. Empia you know, these days ra bona gore makoti o kereke ga e so itukišetše for go boa ga morena Jesu. Dilo tše dintši di a diragala, especially regarding makoti o yena kereke ya morena Jesu tše e leng gore di a šupa gore ka nnete mmele wa morena Jesu ga o so loke, gore ga o so ikemišetše for go boa ga morena Jesu. And Revelation 19 verse 7 ya re botša ka nako ya lenyalo la kwana
gore ge e fihlile monyadiwa o be a itukišeditše lona lenyalo leo la kwana. So lenyalo le la kwana le symbolize go boa ga Morena Jesu ga bobedi, gore go boeng ga gage makoti ke ra ena kereke monyadiwa o santse ba a itukišeditše. Hallelujah. So jwale ka makoti wa Morena Jesu, jwale ka kereke ya Morena Jesu, re santse re itukišetše for go boa ga Morena Jesu. And ke tlo dira session mo e leng gore ke a share ka mogau wa Modimo. By the grace of God, ke tlo dira session mo e leng gore ke a share ke hlatholla gore re ka itukiša bjang bjale ka makoti wa Morena Jesu for go bua ga gage. Hallelujah. Ore lona lenyalo la kwanyana re itukišetša jwang for lenyalo le la kwanyana. Hallelujah. So ebangkgedi ya mmušo wa magodimo, like I said, ga e bolele fela ka gore mophološi o tlile, but e re Morena Jesu wa boa e le kgoši. So to summarize, if someone a go botša gore mara ebangkgedi ya mmušo wa magodimo ke eng, ebangkgedi ya mmušo wa magodimo ga e bolele fela ka gore mophološi o tlile. It does not only talk about the salvation or that the Savior has come, but e bolela ka gore Morena Jesu wa boa e le kgoši. The King is coming back to reign. Hallelujah. And re bona gape Matthew 16 verse 27 e re botša ka go boa ga Morena Jesu gore ka nnete morwa motho o tlile e re gobane morwa motho o tlile tla ka letago la tatagwe le barongwa ba gagwe a putsa yo mongwe le yo mongwe go ya ka mediro ya gagwe. So e bolela ka the second coming of the Lord Jesus, gore indeed is coming in his glory. Hallelujah. And he's going to reward everyone according to his deeds. So part ya go prepare for go boa ga Morena Jesu ke go make sure ya gore le mediro ya rena ke mediro e leng gore re dira re hlahla ke moya o halalelang, gobane lentswe la Modimo le re ba e leng gore ba hlahlwa ke moya o halalelang ke bona barwa ore ke bona bana ba Modimo. So part of the preparation ke go dira mediro e leng gore e ka fase ga taolo khuetšo ya moya o halalelang. Ga re sa dira dilo tša lefase, empa re focusa go ona mmušo wa magodimo. Amen. Re phelela yena Modimo fela, gobane ka nnete wa boa. Everything e leng gore ra e dira o tlo e judge and o tlo re putsa go ya ka ditiro tša rena. Hallelujah. So Morena Jesu o re laetša a re sepelang le lefase ka moka le begele batho bohle ebangkgedi. And re bona this in the book of Matthew 28 verse 18 to 20 and then Mark 16 verse 15 to 18. Morena Jesu o nyaka dihlatse, o nyaka gore re be dihlatse tša gagwe go swana le ka ge the book of Acts ditiro 1 verse 8 e hlatholla gore re be dihlatse tša Morena Jesu. So o nyaka gore re dire go swana le Apostle Paul, or the Apostle Paul in the book of 1 Corinthians 9 verse 16. The Apostle Paul wa hlalosa o re go bega ebangkgedi ya Morena Jesu ga gagwe ga se taba ya gore wa itheta, or a se taba e leng gore a ka itheta ka yona, ka gobane o tlemegile, o tlemegile go e bega, gobane a ka ba yo madimabe kudu ge a ka se bege, meaning a necessity is laid upon him and war is him. He's saying a necessity is laid upon us and war is me if I don't preach this gospel. So ga ithete ka go bega ebangkgedi e, but o bona a tlemegile, o bona a tlemegile go e bega. And then also in the book of Acts 20:24, yes, Acts 20 verse 24, o re fela nna bophelo bjaka ga ke bo semeselo. Se ke se nyaka ke go feleletša se ke romilego go se dira le go phetha modiro wo ke o filego ke Morena Jesu, e le go bega taba ye botse ya kgaogelo ya Modimo. Hallelujah. Wow. My life is worth nothing if I don't use it to finish the assignment given to me by the Lord Jesus, which is the work of telling others about the wonderful gospel of the grace of our Lord Jesus. My life is worth nothing if I don't use it to finish the assignment given to me by the Lord Jesus, which is the work of telling others about the wonderful gospel of the grace of our God. So Morena Jesu o nyaka gore le rena re reach a stage mo e leng gore re tla ba dihlatse tša gage, di-witnesses, gore re lebelele bophelo ba rena gore a tsa bophelo bo ke bo amogetšeng go Morena Jesu ke bophelang
ga se selo if ke sa bo sherele batho. Mina ke lebelela batho ba sa le leswiswing and ga ke shere le bona nnete le seetša se e leng gore ke sa amogetše, then mara ke tla re ke phelelang. So di-scripture tše 2 tše Acts 20:24 le 1 Corinthians 9:16 di a nkgotla pelo ka nnete gore ya Morena Jesu ke maemo a e leng gore o nyaka gore re be gona, especially ba e leng gore ba šetša ba mo amogetše, ba experience-ile, ba taste-ile go loka ga gage le phološo ya gage. Hallelujah. Hallelujah.